Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana wowe ukomeje gukurikirana Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho arimo avugwa kuri kino gicamunsi cya tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze kwinjira muri studio tukuzanira amakuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turanitsa cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo. Amakuru yose turayabagezaho ku buryo bukomeye cyane, dore ingingo z'ingenzi turi buze kubakiraho ano makuru yacu. Turakubwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko ibintu bye byose bitwitse, haba amazu ndetse n'indege, kuri ubu amakuru yamaze kumenyekana yaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yihisha. Ari nako twubwira ko M23 muri mushaki rwambikanye hagati yayo n'igisirikare cya FARDC. Ibi byose turabyinjiramo ku buryo bukomeye cyane. Tunakubwira ko amafaranga yatanzwe hategurwa kudeta yose yamaze kujya hanze, ndetse n'ahantu amafaranga yose yavuye. Aya makuru yose nari turaje tuyinjireho ku buryo bukomeye cyane. Reka nyine banze gusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tubane neza kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, ukugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe. Tuhita twanzika n'inkuru ya mbere Karundura iri kuvugwa kuri kino gicamunsi. Murezi ko ku munsi w'ejo aribwo kudeta Karundura yateguriwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ikaza kumusha ku buryo bukomeye cyane, ndetse n'uwari wayiteguye akaza guhita yitaba Imana, ndetse Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaza gutangaza ko yamenye amakuru y'abari bari inyuma y'ino kudeta. Kuri ubu rero amakuru aravuga ko nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atwikiwe imodoka ye ndetse n'inzu ye ku buryo bukomeye cyane, abantu bakavuga ati Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba yitabye Imana. Ariko ntabwo ariko byagenze, uko murezi ko mu gitondo twaje kubona itangazo yashyize hanze atuka ibihugu bigiye bitandukanye ko aribyo byagize uruhare mu itegurwa y'ino kudeta. Abantu bagahita bibaza bikomeye cyane, se Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aherereye he niba inzu ye yatwitswe? Kandi amatangazo akaba arimo agenda ajya hanze agaragaza ko nyine Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari muzima. Kuri ubu rero amakuru yamaze kumenyekana, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo inzu arimo, inzu irimo inda. Cyamakuru niko arimo atugeraho ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ariho yihishe nyuma yo gukora iperereza rikomeye cyane bakamenyana aherereye. Bamwe baravuga ati Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba ari hanze y'igihugu yaragiye muri Congo Brazzaville, abandi bati Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo se yaba yapfuye, ahubwo bakaba bari kujijisha. Gusa kuri ubu ngubu amafoto yamugaragaje ari mu ndake ku buryo bukomeye we n'umuryango we ndetse n'abajepe bamurinda, agaragara ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari mutara rwose ku buryo bukomeye nyuma yo kumusha kudeta. Agenda avuga ko ari buze kubikurikirana ku buryo bukomeye cyane. N'abantu benshi bibazaga niba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba yagiye nyine hanze y'igihugu cyangwa se yapfuye. None kuri ubu ngubu ifoto ndetse n'utuvideo dutoya tumaze kujya kuri Instagram ndetse na Twitter tugaragaza ko uyu mugabo ari mutaraga ku buryo bukomeye cyane, ari kumwe n'umugore we ndetse n'umuryango we ku buryo bukomeye. Ni kudeta rero yari yateguwe ku buryo budasanzwe, nubwo nyine byaje kurangira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo adakuwe kuri buno butegetsi, nawe yagomeje kugenda amaranira. Gusa biragaragara ko leta yiwe igomeje kugenda igegwa amajanja, uko byagiye bitangazwa n'abasesenguzi bavuga ko kurangiza ino manda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bizagorana cyane kurusha kuba atayirangiza. None batangiye kumugera amajanja. Si kudeta gusa yamukorewe, kuko n'ubundi amakuru avuga ko hari n'izindi nyinshi ziri gutegurwa, ahubwo uyu nguyu ashobora kuba yaje akivanga mu buryo butunguranye, kuko n'ubundi ngo iyi kudeta niyo mpamvu yiwe itaje kuba yakorwa, kuko biravuga ko hari makudeta menshi yarahari ndetse barimo bategurira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gusa ntabwo byaje gukunda. Ari nako M23 yatangaje ko nta hantu ifitanye isano n'ino kudeta rigiye kubera kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorerwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibi byatangajwe na M23 ivuga ko nta hantu ihuriye n'ino kudeta. Bavuga ko M23 ishobora kuba ifitemo akaboko ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, gusa M23 bwo isohora itangazo rivuga ko nta hantu ihuriye n'ino kudeta, ko yavuze ko idakeneye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuko irimo ishaka uburenganzira bwayo ntabyo kuva irimo irashaka ubutegetsi. Yagomeje ivuga ko M23 idafite gahunda ishyize imbere yayo ariyo kurwana ku baturage bayo ndetse n'uburenganzira bwayo, ibya kudeta ndetse no gufata ubuyobozi bw'Kinshasa babuhariye abaherereye Kinshasa, kuko yavuze ko inzara y'abanyekongo bashaka ubutegetsi n'ubundi ari nyinshi cyane. Yanavuze ko n'ubundi byagaragaye ko nyine kuba M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigomeje guhangana, ndetse agashaka abandi bava inyuma bagashaka gukorera kudeta Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nibigaragaza ubutegetsi bwiwe bugomeje kugenda bunengwa na benshi, ndetse batangiye no kubuhagana, batangiye kumugera kudeta mu gihe bakumufasha kugira ngo ahubwo agomeze kurwana runo rugamba agomeje guhuriramo nayo mu 23. Ibi byose rero biragenda bigaragaza ko Perezida
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kumuhaga ari benshi bitewe n'uko ibyo akora bigaragara nabi, ko amaze gukaraba amaraso y'abaturage benshi cyane batagira ingano. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ukomeje gutakaza amafaranga menshi ku rugamba atari no gutsinda, ari gushora abasirikare benshi ku rugamba, bari kuhagwa, ari kugaba ndetse ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Baramunenga ko yatanze amabuye y'agaciro akayiha igihugu cy'u Burundi kugira ngo kimwe ingabo kwica abaturage mu mujyi wa Goma ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo hose, kuba yarafatanyije na FDLR, kuba yarafatanyije na Wazalendo akabinjiza mu gisirikare. Ibi byose rero nibyo byatumye abakongomani bazamura umujinya mwinshi cyane ndetse bakagaragaza ko ibi ngibi bidakwiye, dore ko ku ikubitiro Cardinal Frodoro Mbanga ari wabanje gushyira hanze ukuri akavuga ko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo gikora bitagakwiye, kandi kuba bagomeza gufatanya n'uyu mutwe wa FDLR bitari ngombwa. Ibi byose rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagomeje kugenda bireba ndetse aza no kubigira intambara ku ruhande rumwe, dore ko uyu Cardinal Frodoro Mbanga yatangiye gukurikiranwaho n'amategeko ku buryo bukomeye cyane. Gusa nyuma gato byaje gusa naho bihoshwe ubwo baje guhura bakaganira. Abakongomani rero bagiye bavuga kuri ibi ngibi ni byinshi, bavuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ibyo akora ndetse n'ubuno butegetsi atagishoboye kuyobora ino Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko bakavuga ko agomeza yigira mu mahanga gusaba inkunga, kandi yagakwiye kwicara akaganira na kino gisirikare cya M23 bakareba ukuntu bakemura bino bibazo byose bigomeje kugenda biba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko M23 ivuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo naramuka ahagaritse kwica abaturage nta kindi kintu bazamusaba ndetse nta n'indi mpamvu n'imwe izatuma bagomeza gusunika ku rugamba, nabo bivugana abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Tshisekedi we ntabwo abikozwe, aravuga ati imbere ku rugamba amasasu avuze ubuhuha abaturage mu bice mu bamare. Ari nayo mpamvu M23 yagomeje kurakara ikajya igarika abasirikare benshi ba FARDC bakubita ku buryo bukomeye cyane, ndetse igarika n'abarundi, ikagarika SADC, ikagarika Wazalendo na FDLR, bose nta n'umwe yigeze iha agahenge bitewe n'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe inzira y'ibiganiro atayemeraga, kandi akasaba bano basirikare be no kugenda bica abaturage, bigatuma M23 nabo ibifashe nabo ihita ibagarikira ku gase, bikagenda bizamura umwuka muri hagati y'ikino gisirikare cya M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC, bigatuma urugamba rukomeza gufata indi ntera. Gusa nyine nubwo bafataga indi ntero uretse kuba barakwica abaturage, M23 yagendaga n'ubundi ifata ibindi bice bigiye bitandukanye ikabigenda bibohoza ndetse ikagenda ifasha n'abaturage benshi mu gusubira mu buzima busanzwe mu bice byose yagiye ifata. Ibiro byatumaga igisirikare cya Wazalendo, FDL na SADC ndetse byose n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyambaza indege kugira ngo barebe ko batsinsura umutwe wa 23. Gusa icyabaga cyongera nuko bagendaga barasaba ubuhumyi bakarasa no mu baturage, bigatuma zino ndege nazo M23 ifata umwanzuro wo guhita izimanura ku buryo budasanzwe. Abaturage bakavuga ko M23 ariyo nyenyeri yabo kandi igomba no kubatabara mu bice byose bigiye bitandukanye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikagenda cyica buri umwe wese, buri muturage agenda kimwivugana. Niyo mpamvu bari begereye igihugu cy'u Burundi bakagiha amabuye y'agaciro kugira ngo kibohereze imbonerakure zize zivugane ku buryo bukomeye cyane bano baturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Babizi ko hari havutse n'ishami rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitaga RADA, ryagomba kugenda gutoranya abandi barwanyi bazafatanya na zino mbonerakure gutsemba abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo kuri ubu ngubu bisa naho bizabagora kuko M23 yamaze kurakara ndetse no gufata irindi rangiye ku mirongo y'urugamba, ndetse yamaze gushyiraho n'ikindi gipolisi kizajya gifasha bano baturage. Ndetse baretse ko M23 iheruka no gutangaza ko izigisha abaturage bose babishaka uburyo bwo kwigwana, noneho ko M23 ifite ubutasi buhambaye cyane buri hejuru kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baba abasirikare bari imwe imbere nani muri FARDC, baba abayobozi bagiye batandukanye, baba abaturage mu gutanga amakuru ku buryo bwihuse, n'ibyo bikomeza gutuma igisirikare cya M23 gikomeza gutsinda ku mirongo y'urugamba. Reka nanone tukubwire ko amakuru yose ndetse n'impapuro zamaze gushyirwa hanze za gahunda yose n'amafaranga yashowe muri no kudeta yagiye gukorerwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'inyandiko zagiye zijya hanze uko inama zagiye zikorwa ndetse n'amafaranga yose nuko yagiye atangwa ku buryo bukomeye cyane. Amakuru arimo atugeraho kuri ubu dusoma n'inyandiko turimo tureba zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, haba kuri Twitter ndetse no ku ma Facebook, Instagram, hose impapuro zagiye zicicikana zigaragaza amafaranga yose yashowe muri no kudeta. Bikavuga ko ano mafaranga ari akayabo kagera kuri miliyoni 10 z'amadolari zose zatanzwe kugira ngo hategurwe ino kudeta. Gusa ntago hamenyekanye nyirizina abantu bagiye batanga aya mafaranga, usibye ko kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyashyize imbere bino bihugu bigera kuri 2 harimo u Rwanda ndetse na Uganda, kari byo byari bifitemo akaboko muri no kudeta, nubwo ntacyo bino bihugu bigeze bibitangaza. Gusa aya miliyoni yose nyine yaratanzwe ndetse yagiye yinjizwa mu mabanki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gendaga bikuzwa make kugira ngo batazakeka
gucika ibyino gahunda. Amafaranga yose yamaze gushorwa muri no kudeta, nubwo bisa naho byamaze gupfa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Imana yakinze akaboko akaza kurokoka nyuma yo kumugabaho ibitero karundura ndetse no gushaka gufata perezidansi. Yaje gutabagoro n'abasirikare be baje no guhita barasa wari uyoboye ino gahunda yo gukora kudeta. Nubwo akavuyo gakomeje muri uno mujyi wa Kinshasa ndetse n'ahandi hose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo twabura kubera ko Mushake ku mirongo y'urugamba Veto ukomeje gushakiranya n'igisirikare cya FARDC umujyi wa Kinshasa. Imodoka ziri gucicikana, abasirikare bakomeye bari guhunga, abadepite, abasenateri, abandi bose bari gucika batinya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kari buze kugarukana uburakare bukomeye. Kuri ubu amakuru atugera avuga ko abayobozi benshi bamaze muri uyu mujyi wa Kinshasa ndetse abenshi bagiye mu mazu agiye atandukanye baba bafite hirya no hino ariko atari mu mujyi wa Kinshasa. Baravuga ko ubuyobozi bwose, guverinoma zose zitari gukora akazi kahagaze, bagize ubwoba, bahiye ku buryo bukomeye cyane. Baratinya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akazi kahagaze muri guverinoma, inteko ishinga amategeko ntikora, inteko y'abasenateri ntabwo iri gukora, abaminisitiri ntibari gukora, abasirikare ntibari gukora. Ni ibintu bikomeye cyane kuri buno butaka. Biravuga ko aka kavuyo gakomeje kubera kuri buno butaka by'umwihariko mu mujyi wa Kinshasa ashobora kuza gusahurirwamo amafaranga karundura y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagiye bimenyerwa mu minsi yagiye ishira, hagiye haba akavuyo mu bihugu byose bigiye bitandukanye. Bakavuga ko ukurikije ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kano kavuyo kari kuhaba, bari buze kwisahurira amafaranga yose y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'ibindi byose bagatangira guhunga kubera kano kavuyo gakomeje kubera kuri uno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri uno mujyi wa Kinshasa. Biravuga ko abayobozi bose bashobora kugera ku mafaranga muri banki ndetse n'abandi bagiye batandukanye bashobora kuza gusahura akayabo k'amafaranga akoreshwa na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagahita bacika kino gihugu kikaza gusigara mu kando inyuma ya kano kavuyo gakomeje kubera mu mujyi wa Kinshasa. Abasesenguzi bati iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uno mwuka mubi ugaragaye Kinshasa, ikiri buze kuhava nyuma nta muntu n'umwe ushobora kuza kucyakira. Akayabo k'amafaranga araza gutwagwa, ibintu byose biraza gusahurwa ku buryo bukomeye cyane, biri buze gutera umwuka mubi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo sinzi ari buze gusigara, amamodoka yose baraza kuyakusanya bayajyane, abaganga abandi bose barimo barahunga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sinzi ikiri buze gukorwa. Uyu mujyi wa Kinshasa uraza gusigara wambaye ubusa, harasigaramo abarwanyi bonyine kuko ngo harimo akavuyo gakabije kandi byaza gutuma n'abayobozi bagiye batandukanye baza guterwa mu ngo zabo bagasanga barapfuye ndetse bakazana gusahurwa n'ibyabo, byatumye bahita bafata imyanzuro yo guhunga ku buryo bukomeye cyane. Reka twerekeze kuri M23. Kuri ubu ngubu yamaze gushyira hanze gahunda y'urugamba rw'icyumweru, niyo 23 igomeje igarika abasirikare bagomeje kurwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu M23 nyuma y'inama bakoze ejo ku mugoroba bamaze gushyira hanze gahunda y'icyumweru. Gahunda iragira iti imbere cyane ku murongo w'urugamba mu mujyi wa Goma, tukawufata ku buryo budasubirwaho nyuma yo gukora byinshi cyane, bakagota uyu mujyi wa Goma, bagafunga imihanda yose. Bavuze ko nta kindi gisigaye uretse kwataka uyu mujyi wa Goma, bakawufata wose ibintu bikava mu nzira. Bati M23 irakomeye cyane kandi ifite n'ubushake. Uyu mujyi wa Goma turawukeneye ku buryo bukomeye cyane kuko byose twakoze, twashakaga ubushobozi ndetse n'ibindi byose byo gufata uyu mujyi wa Goma. Kuri ubu rero tumaze kwihaza, turakeneye ko uyu mujyi wa Goma nawo ujya mu maboko ya M23, dore ko M23 yavuze ko nimara gufata uyu mujyi wa Goma hazaho impinduka zikomeye cyane, ndetse Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azitege ko bizamugiraho ingaruka, dore ko ino gahunda yabo bayise M23 Goma ni gahunda y'icyumweru bashyize hanze yo muri kino gitondo isobanura neza ndetse n'ibindi bice bagomba guhita bataka. Bavuze ko iki cyumweru kirangira Rucuru yose bayifite ndetse nta n'imirwano yongera kuhabera. Bavuga ko bari bufate Masisi yose nta mirwano bwongere kuhabera. Bavuga ko Karehe nayo bari buze kurangiza kino cyumweru yose bagifite. Bavuga ko Nyirakongo yose ari uko nguko. Bavuga ko ibice bigiye bitandukanye bafashe byose bari buze gukoramo amasuku, ndetse banatangaje ko bari buze kongera ubushobozi igisirikare ndetse n'igipolisi bashinze. Banavuze ko bari buze gushyira hanze muri kino cyumweru abandi bakomando bashyashya. Ibi byose rero biragaragara ko M23 ifite gahunda ikomeye cyane, ubwo yatangiye gushyira hanze gahunda y'icyumweru yateye ubwoba cyane abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazi aho baherereye kuri ubu ngubu, ndetse na perezida wabo nabo batazi aho aherereye. Bikavuga ko ino gahunda ndetse na kano kavuyo kabereye mu mujyi wa Kinshasa kari buze gufasha bano basirikare ba M23 kugarika ku buryo bukomeye cyane. Bano basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gucika intege ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kubona ko kudeta karundura zatangiye kuvuza ubuhuha kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iyi gahunda rero y'umuvunyi yashyizwe hanze muri kino gitondo hagaragaraho n'umukono wa Jenerali Sultan Makengo, umuyobozi mukuru wa kino gisirikare cya M23. Reka tujye twambuka ku butaka bw'u Burundi, naho ntabwo ibintu bimeze neza cyane mu mujyi wa Bujumbura, ntago umutekano umeze neza, naho n'induru zigomeje kuvugirizwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abasesenguzi bo ku butaka bw'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo batangiye kugereranya bino bihugu, bati umujyi wa Bujumbura ni butoya, umujyi wa Kinshasa ni bukuru. Bakurikije ibiri kuhabera byose, ni imyigaragambyo iri kuba ku mpande zombi, ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Kinshasa induru ziri kuvugirizwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ari nako mu Bujumbura naho ibintu bitameze neza. Evariste Ndayishimiye nawe ntagasinzira, abajenerali bari kumwigarika ku buryo bukomeye cyane. Abayobozi bagiye batandukanye bari kugenda bamusezeraho. Ibi byose uko bano bagabo ari babiri, haba perezida w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bano bagabo bagiranye amasezerano akomeye, ariko nabo bari kugarukwa na bino byose bagiye basezerana mu gihugu cy'u Burundi. Nago Evariste Ndayishimiye ameze neza ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi nawe ibibazo bigomeje kumusumba, bigomeje kumurenga ubushobozi, ntago nawe azi icyo gukora. Ku murongo wa telefone bari kuganira agahinda gakomeye. Bano bagabo bombi bagiranye amasezerano akomeye ndetse bakanemeza gufasha FDLR gutera u Rwanda. Bari kuvugana gakomeye cyane, umwe ati mu gihugu cyanjye birakomeye, undi nawe ati nanjye mu gihugu cyanjye nuko. Reka rero gushimira, twari tugomeje kubana kuri aya makuru yagezweho kuri ano masaha ya mu gitondo. Reka none ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tugomeze kubana kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, ubagezaho amakuru bagezweho kandi abakuru abayise avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse tukanitsa cyane ku ntambara ya M23 n'igisirikare cya FARDC.